F'Berlin, il-Prim Ministru Malti iltaqa' mal-Kanċillier tal-Ġermanja. It-tielet laqa' minn 7 laqgħat f'erba' tiem ma' mexxejja Ewropej bitħejja l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel qed tħares il quddiem għal din il-Presidenza Maltija u għal mistoqsija li l-Presidenza issa se tkun qed tgħaddi għand l-iżgħar pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, Merkel wieġbet li bitweġiba li wriet fiduċja f'Malta. I have no doubt whatsoever that Malta is well equipped to chair in an exemplary way, in an extraordinarily successful way. And I think the geographical position of Malta lends itself ideally to meeting and discussing those challenges of the time. But irrespective of whether it's a small country, whether it's a big country, each and every member country has the capacity to have a good presidency. And I'm very much looking forward to the Maltese presidency. Għall-istess mistoqsija waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal iġġudikawna bir-riżultati. I'm very confident that within our limitations we can do the best we possibly can. We're not maybe the typical stereotype of a Mediterranean country. We pride ourselves in the way in which we conduct our business, and I believe that this pragmatic approach will be shown during the first 6 months of the year. Jirriżulta li laqa bejn Merkel u Muscat reġgħet kienet laqa tajba, anke kif qalet Merkel innifisha relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi huma tajbin ħafna. Fil-laqa li fukat dwar il-prijoritajiet Maltin għall-Presidenza kien diskuss is-Summit tal-Unjoni Ewropea f'Malta fi frar tas-sena d-dieħla u tema tal-immigrazzjoni. Bi Brexit ukoll fuq l-aġenda Merkel tenniet li mhux se tkun presidenza faċli u qalet il-Ġermanja se tgħin kull fejn ikun hemm bżonn. Il-Prim Ministru Malti laqa b'sodisfazzjoni l-kummenti ta' Merkel u qal li Malta tibqa' sservi bħala post li joħloq id-dialogu. Stqar li Malta hija sodisfatta li l-Ġermanja tadotta pożizzjoni simili dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni u s-sitwazzjoni ġeopolitika fil-Mediterran. Fuq l-aġenda anke tal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kien hemm it-Turkija wara t-teddida tal-President Tork li Turkija tiftaħ il-bibien għall-immigrazzjoni lejn l-Ewropa. Il-Prim Ministru qal li l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta l-impenni li għandha mat-Turkija filwaqt li reġa' sostna l-importanza ta' dialogu. This engagement is not in anyone's interest, and that whatever statements are made, there should not be used as a pretext from either side not to continue discussing, not to continue keeping in touch, not to continue engaging with one another. So we believe that the way forward is more engagement, more discussions. Yes, the situation in the Mediterranean is getting even more complicated. We, as I said, in the same manner we have an agreement with Turkey, warts and all, we need an agreement for the Central Mediterranean. Intant il-laqa ma' Merkel segwit dik mal-Prim Ministru tal-Irlanda Enda Kent tard it-tnejn filgħaxija. Ma stax jonqos li hawn il-laqa tiffoka fuq il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-impatt qawwi ta' din id-deċiżjoni fuq l-Irlanda. Ġew diskussa wkoll l-immigrazzjoni u l-governanza ekonomika u finanzjarja fil-kuntest tas-suq waħdini. Il-Prim Ministru qal li din il-laqa konfermat li bejn iż-żewġ pajjiżi hemm ħafna punti konverġenti. Malta u l-Irlanda għandhom l-istess ħsibiet bħala żewġ stati membri prattiċi li dejjem interessanti jfittxu soluzzjonijiet Ewropej qal il-Prim Ministru Malti.